السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاداني بعد السلام دوهم بشرياني حيرنا بركة نبي مغنى منصر أم حفظ أم تكوزن أم جايليني دنيا نفاني na rahim regear ke mwengoni mwa watu wa suluhifu ikaomba watorisi impevo yahe hamade heli na zionesa ukamjoka ujitekeleza zilera zinu haukaya isa ya shenda enji za dakika mbili sionesa ukaya ngamjilio wakumu mjonjilio wakomori uzadeni hukau wanankenka wa azali wakankana ngwa uharuman kankanka wanankenka wa azali wakankana ngwa uharuman kankanka ngamjili uzadeni wa komori hejimlai hao nduwa wanao nezijio harumanti ya hao hawa na nilijan vilazali asumani enga mwajili uzadeni za barindi nga mwajili uzadeni hasababu nelegonesu walionesa ikaungilo sababu uhara wa haladara yatongeza wanankenka wa azali wa kankana na nilibunjiliwa lafanyishiha usikwa juzi la huwa ndikaungwe ndao kinyume nezi jiri yo jimla uharumenti hatu mwengoni mwizo ndiye mwana ya wangwa ujuli hano hele jina la umbushu ikawe mwenyula aria azali asumani no androahe besho ukangwa joka uliri hamrundwa jini waondo wenye uliusa wa walaria nanga mjotende nambe ukaya haini mrongoza mbandani ya urongoza mdani ranzi aponga mwanzo nambe wambao ukaya wakaulindia ukalebu njilio laka ufanyi walendela atofanyi wanawaitu wambushu ne mzungu waungo uharuma ujihadaya wakakar na ujua uvumbale junguri kekare uvumba upole jungu abongenga mboshelio marhaba ni wajili uzadinu wa komori wala waharumaze nsanata za hemijia hao wadhumuni huenda uharuma lejumba la huandro azadi wa moroni hawende ndi waonesu utikivuwa hao nezi hundao entia hao haba hatimbi izorako uzilindia ndizafanyishiha na ando ukaya wazilwa katu watijihunda uharuma eshiwanza shahuandro azadi wa moroni ili wenda ende waonese ze fikira za hao ngamwajili uzade ni hokaya warwa ya tabu la uhara wa uti ya serikali wanaba hakenaka hambo ukaya waondo wandala wanduare waremwe anziaza ali ndo wazambao ndo wazitinia ushiuno wa ambao ngwanzao azali wale wadingoni mwa azali wafanya zitabu hizi zao waonokaya hakika azali asumani katwanziwa wonsi juu shawandu wa mdunga ngwa mhadao wa mbelao zenkabwenda mo jumani warumwe mijia hatu ngwa mhadao warengeze mikiro ngwa zambao wao wanankenka wa azali wao wakankana ngwa haruma kankanka ngwa zambao ka azali atambwandrabu ba azali katsuanziwa nazionesi hajuzi nandu kai serikali wakaurenga wandu wazie wandu mo mijini yao watije waonesa utukivu hao izo zitosha zidaria zikanti ukai serikali ya azali asumani ngwa wanjia uhara hataba wana wao wanankankanka wao wanankenka wao nduwa zambao avongenga mfereshe wajao wandu ikao ngware ngao zenye dozini ngwarumiawe emnashonde utsinzoi wamrumiao ambawe zihundrawe enti ya hatu rawandu walona akili
ya husilamu hatu ndi mafundi wa kisilamu warumia we dini hatu au hifadhi yanti hatu ndo warumia haina elimu ikao yonsi haina nao ya elimu hautaha wavukishenti ya hatu haurumia ibiswara ya internet ili waonese ezilio kinyume nizo wangu ambao wanankenka wambao au wanua walao isho watu lima au walao isho watu pia walao yatongeza vaha watimbuli wao riomba Mungu waje wardi watimbuliwa tena biidhnillah haukaya zionesiha ukaya baisho ukanga sinda wangu ikao 2024 kartu jilindilia kwenda ratu wa ishaya uditoni mara ya vili shanga ramba ukaya le jimbo hilo la 2024 rekali hezi walivoshelewa rekaka lijavoshelewa shanga ritanabahi ukaya washashi ndo wajuli voshelea baisho kwa wajoka uliheza ngwaju hamba ngwajivizao au ngwaju hamba walitunguro au ngwaju hamba lola hao ani fasiri ya ukaya ngwaju hamba baka voti zondo wazi hunda na ze voti kwa jazi hunda ukaya waka voti oneha ya alama ya ujuzi waonesa ukaya kwa tayari nizo azali asumani nuandua wafanyao haruma enti hatu ya alama ndo anankenka wazambao abongena rizidi uonesa reka 2024 ngabajoka ubirandabo za voti au kabana ka ubirandabo za voti wanduna waonese okamwishia hizo ambao ngwambao kaya wandrikao waotindo walima waotindo wapiha no walao no wavunao nande mabana msaidie na belu na tijimbani nambani hokawa wadhukuru ukawakabone mabana shehani ne mabana jao wando wenye SRC wando wapiha ndo walima wasaya ngwambao azalindrabu wandu wao na warejeo mijini hao wandu wa masafarini wao wandu wa masafarini ama msaidie na ntu aminu kamsaidie wa mwangoni mwandu wa masafarini maana weka dola la safari kadola lo masafarini wange karibu kakati wa mji waezi nge karibu mji waezi msafarini hamabelu na rejei ende ya doso lau hao yarudia ende ya hilibishe wamjini hao msaidiende ya hibilishe oharuma opande wahe ili 2024 wajiwa tanganye mavuna enutujo shinda ya rudienda enda ya hawa wandu harumali bavulahe abona diwaze bale gari kana upashia la 2024 kana upashia ikawa pasha linu na wotido watemi pira shaili jao kwa anaupashia ngunazo unazidishe wa ukawado watimbuliwa wajordi watimbuliwa tena biidhnillah waje watimbuliwa mahalati na wejunda mahalati biidhnillah wajonde watimbuliwa hokayo ni hakika ye hakika inde maana ikao kwa tubulia communauté internationali hauzentizi robonze washuhudie ukweli wahe mndu wangu ukaya nange raisi wahe Komori nande mndu yangu ukaya nge raisi wahe zenti za kiafrika na hunu nge impopuleri au katina wangu harumenti yahe hede bonesola unesiha shaka wati mndu ya jokubali nge harumalana wakati kao lelo esteli kabati mndu ya kaudhanuka ya Marseille ngiho wa Maore ya ushinda wajaze yenzia ya nzia nzima hormaze nzia za Marseille no mono hamobilize wandu ndaena surka mardini waonesokaya ngwa tayari adina ngwa chini ya ushuno ye operation au sheitendwa shawambushu za utoa wa Komori haruma Komori haruma shisi wa Komori shamaore ngazi jo ujaje mndu lobonze welewa yambiwa ukaya wa Komori wa roha hasababu ndo jimla wa hezi hundawa enti hao yamba ukawa ende wadungwa na mizinga ya budu subhanallah la'natullah Mwenyezi Mungu jo walaani hokaya hakika Mwenyezi Mungu ngwaonesa ukaya ze 150 million hizo ndeza hulwa
izo neza hulwa esimetieri ilo baina ya Maore na Nzuani. Izo neza hulwa mazamo ikao ngao baina ya Nzuani na Maore, yani kwa azali haini wakati watangazaji wa Faransa wa miwaukaya na mrunge na mrungo msumari haruma ze 150 million yani kiwa azali yani kiwa ya ardi ya uzisi wa ukaya eka uruhuni kwa ze 150 million hizo kuna utoshiha kuna hwekea kuna eshetwa kashinaula wa maji wakubali warenga wa Komori wa haja harumezi siwazindwa jine oye thumma oye inude akautsongeza ukaya wajiaibishe ukaya wazia wandu wati onese utukivua hao uhusue ewambushu ikaongizo mwengoni mweze tabu zile mawe Komori uharumwe tabu ya azalino anroahe shanga bono wambushu shawa kahanza wardiwa jiaibisha na ukaya kwa jaka hanza wanrua one ukahakika ngoma impopuleri uharuma entia hatu kwati namba wandu wadunga oningoni ekati ndele jeshi nezebunduki ikao zikanti ukaya wazirumilie msojodore jei emabania wadani no wasaya abongenga mambo kainuheru wo uzade ngamjo uzade nsinanga mrudi nje uzadeni bai marunda hemba nei wanwao isaya ndisora mivushe okaya ouhara wisaukanti nando ukaba hanga ambao urangwa basara watu andiswa kampani shanga ambao ukaya oamezi wa azali asumani watu piha watu lima watu wala walao wambiwa ukaya warejewa harumo masafarini hao wakubaliwa kwa masafarini wakubaliwa kangwa onana miji wakubaliwa kangwa onana mabavu ngwambiwa ukaya na warejei moha watidobela azali zenkabwa hendo jumani no mwamba ukangu mwanzo no mwamba ukangu nziwa na hunu wa Komori kwa tuziona maslaha na hunu wa Komori kwa tuziona maslaha mwisho wana nkenka hama nono mwisho wana nkenka hama tijindobi wana makeka na tijihama dobi wakangu azambeuka azalia tihadalwa nondo serikali yahe ukaya nange na wandu ba waono ukaya hakika wa Komori wende wa Jonesi wala kwa jaka uliwa wala kwa jaliwa kwa janika tomazo kawa na joka urengwa hazini no warengemi miharuma ya hao wafungwe ziuno haruma miji mihu ilo hule mumji waenzi wende waonese utukivua hao nizo azali yafanya haruma nchi ya hatu abongeriti setama habala mzee wangu Ahmed Abdullah Muhammad Sambi hafadhahullah wakahazamba hambariti kantihani tamam ngamona wezi ezijirio na mabasanga ngamtio mnatali kiabu nifumbuwe mrule jina majina maili yahe nandele jina la waziri waziri waheze habarizana kama mwanama Jai Ahmad Ashanfi ukaya biambo ukaye kamrungu do mru na kemjwa mru mimi ntinaka udamu shanga mimjwa mru baisho hapa nzafubi shanga amjuo Jai Ahmad Ashanfi ngamumjuo hazina la utangazaji wakati nakafanya utangazaji ngamumjuo hawe ya kaya arika uswala msiri mzima sirika undu nakaufanyaze nakaukuvre haini juma harmo msiri wala kurnevu wa hoa Komori Ahmad Ashanfi ngamjozi tola ushahidi ukaya emwengoni mwandu wa nyamao hauna mwengoni mwandu wa swalio mratu jamba zindwa jine mwengoni mwandu wa swalio ezadunga ujua Mungu shanga amini ukaya ngena mafundo yaonesa ukaya yemndu Islamu haumru ufanywa zitendwa za Uislamu ukaba unufanya tende zitendwa za Uislamu na ukausilamu izo ngomili tofauti wewe uka Uislamu
hukakufanya zitendo za Kiislamu ujidai ukawa mndu Islamu. Wewe uje kutufanya zitendo za Uislamu ujuwaza mndu Islamu. Abonge mimi ho shahidi wangu ka Mwenyezi Mungu ambe mazahidi wahe harumwe dunia inu dasi yari umba sinde mazahidi wahe ngamjoka Jai Ahmad Shafi yo swali amjoka ya hakaudoja harumsiri wa harumsiri wala kurunwe wa harumwaze harumwe juma hizo imamu kauswaliza awe hatibu ka hutubu yabo yo hutubu haluhandaro yo hutubu hashikomori yo hutubu hashi arabu yo henda hata hati ya makalima ya Kifaransa ngamjuka ya wakomori wenji wo ngabo misihiri mili ngabo msihiri uswalizo wao ni Waarabu na msihiri uswalizo wao ni Wakomori wa ukusudia ini utwele shi Arabu ya tijenda si uha kwa msirini ukakatu ishiezo ya mbwa nuha juanza isheshaka tuzelewa ujaswali yabo wa msiri jua wa Komori noye shie fundo la Kikomori ya rohe ya juwe ekangu lidungo au katsu lidunga hokapo ishia nufenya izo ndongo mbili tofauti. Basi ngamjori nuhambia ukaya wa maislamu wambe ukaya omunji wa hao walio hijaniwa udungao iliwa wasilomba abantu wanzoende animbevoni si habo ukaya na ridunge Qur'ani ridunze na mtume sallallahu alaihi wasallam na mwambi sallallahu alaihi wasallam rabu ridunze na mtume ye Mungu jojana miyeje yabo ukaya waziri wahe mahakama no Uislamu yalodi ngoni mamufti wa Uislamu yajiana mbie ukaya nguduwazo ya hadisi ya mtume ya ukaya wakati ya kahanza Uislamu tambalie kajaka uweha mrujo wa shizungu yende mahala warongo shingereza shahaini kaumu wakaubeshewa emru wajomwelewa emru jorongo wa luha wajomwelewa haini jinsi haini nti nebeshewa mru ulona maarifa ya urongo wa eluha wangu wao wajohelewa mantu aminuka ya buwaziri waheze habari za nakama buwaziri waheze habari za huu songefu maana tiza Uislamu bandaraja banu izo tiza Uislamu maana mambo ukaudunge omsohafu udunge ze hadisi za mtume uje unambie ukaya kutwanza uharuma ze hutuba uharuma le journali la hususi wa usiku wa juma hokanga bo usiku wa juma ngabo zaidi izo ntihu za information za kanti ngabweza mwaha ngabweza mwezi ngabweza usiku ngabweza mfumo basi ya juma yode ya mfumo ndo ya mfumo wanua informewa maislamu wa informewa ezilio haruma eti ya hao awelio haruma edini yao ayi buwaziri wanaka manama Ahmad Shafi waziri wanaka waziri wa henaka manama Jai Ahmad Shafi astaghfirullah ikarjango karibunge suna za mtume sallallahu alaihi wasallam ngengo duwazo wa mioka ya Wakomori wa msirini watambiwa heruha wajohelewa wakae mabubu ikehama wandu wajawa huishili harmabunjili wala serse wajua wake kwa juhana mbano kwa juhanyo yabo wastahafiru wajua zendo zirende haonai na zirende hao mishango wambo warongozo wa Sharabu ngwambo watirongozo wa Shikomori shana warongozo wa Sharabu yehunu wananyuhama intellectueli ngwendombi wasimamize lugha ya Kiarabu wandu waelewe wangereza waja Komori ngwasomo Shikomori boja Hamadasha bowaziri Jai Ahmadasha wanze uzie ukaya uharumwe Misiri ya Mungu wandu watelezi wa heheli wajohelewa wandu wakahenda miyoka ya kala wandu watusoma kala kwa tuelewa iyo fasiri hindrini kala na wambio ukaya hamba
ujeurame ukawandu wawatele waze ndongo hizo wandu pia kwa tima intelektueli wa hedini ya Uislamu wandu pia kwa jaso mashiara shake tutongezeke kwa ti wa utajifu ya wele wa Uislamu hao na le shetani uesheleye ukayeyo mwengoni mweze pedagogi za usomesa ndeluha kuna uja Faransa ujabe ukanwanzo josomese wandu wele wandongozi jiroko mori ujabe ukangwa someso shikomori na wa Faransa watu ujwa shikomori ngojo wasomesa heluha ya shifaransa iliwelewe kukahunu kausomesa no kuja kausomesa shikomori kuja kawamba histoire ya komori kuja kawamba yo shikomori waelewe ukawamba yo shifaransa ukangwa nzo waelewe ukawambia zo heluha yao ntina usimama hakuya wa harumale su alalin ukaye sujet na hiyo shatika hanzani hone soka mwanama Jai Ahmad nsuona bangi nsuona mvinyo nsuona mbarongo ikaonti duniani ile zao haheli mziro haheli ya mrujo ukaya mrujo hamba ukangurengwe mwana mshwahe bakaza ndo amba kazi na hambwa bae muhuwa wa daula bae nde dhamana wa mahakama mtwaminu ukayanga bondongo ile zao hamande mru urenge mwana mshwahe hamando ndo kaswiri ukaya ibekati mrengete ndo ambanga mwana afungwa kwamba ukaya waziri wa mahakama hafungwa izo ndrabo okaminde joka waswili wanga hamara ya mwiso mtuone ndushile zao hamaezi ntuona indushile zao hamaezi hususan ndo harumenti ya hatu hokaini mru yalona enzi abuwa jaune shezi ne shefu basho uzimba ukanguona ukaya rezadi ni rezadi unia zirende hangizo nkole ni hahe kabati mru ujuamba tindizo boja kabana mulu kutso hisa rijuanza uwariza ya wakengwa unamo rijuanza wa karibu wa mnasi wikengwa unamo warengwa wenzao kajashindara wa wania wala ukana rikama ministri wala ukana rikama president wala ukana rikama directeur. Le tour va arriver. La roue tourne. Bwana waziri wa hena kama. Bwana waziri wa hena kama ya hena kama. Na kama ni raisi, ena kama ndeazi, ena kama ni fonction. Zona kama ndaro. Mwana Jai Ahmad Shafi na minga mambo kantuhamba ukanga mujuoro shanga mujuo mwana Jai Ahmad Shafi ngamujuo mwana Jai Ahmad Shafi ngamhambio kasi semi ndubonti ure Mungu ara Mungu nekeni zo afanya mjini mbeni he lizahamu kanja kambeni usifanye jizo afanya mbeni jele katiba wasinye wa mbeni wajihunde haruma urauna na hito ramungu itikeba nungo nyango bahi shane kengo oswali uswali shirengwao shijeshu uhifadhi maudu tuakiyama kabla ya uhifadhi maudu tuakiyama shi uhifadhi wa kaburini shijeshi uhifadhi na hungu duniani kapa nukabati siona mwisu sifikiru kama mahakama hunduniani yao ti ya Mungu yao ya Mungu utambio kama Mwenyezi Mungu joka ulinda atojoko mwasili ya jo hukumu hata hunungu jo hukumu nanu wada na damu waloma zahidi ya Mungu harumwashe madishinu shensi shinu wa jo hukumu awongenga mdejo harumwesu ya hangu kaundu yaka muhimu ya humbo shilo marhaba wa komori ikaundu wa wanaone bwana inurangu davala hata davanu majimbo menji ya heziwa asizi dialogu mini dialogu nimbe ni mwende mwaone wo eraisi mumbe ko nimbe bonze mwende mweshie zibirao harumenti ya Senegal wo rais Macky Sall yamba ukaya imarabuwahi azali Asumani bahize ndongozi zibirao Senegal
c'est égal à la même chose neze nongoza vira Komori nzengondo zibira Komori. Ndiyo ya system ndiyo e system makro yaambia makisali yafanye yone de system yaambiwa azali yafanye de system yo opposition et ma leader wajowa baziza zenzia il faut étouffer na mwenye mwangale Komori Ahmed Abdallah Mohamed Sambi étouffé. Na mwende mwangalie Sénégal, Ousmane Sonko étouffé. L'opposition étouffée. Kwa tubuliwa warohe bonze wajionese ukaya ndongoraka za Senegal. Senegali kwa nokiri. Senegali kwa turabunduki. Senegali nujovuka harumansi ikao ngelalimuo esharin ashiste hiyo. Komori karitsina ledzere hilo karitsi haruma education hiyo. Ya uwanilia ze haki za hatu hemi hono ya hatu. Hokaya si washashi wa uonadamu. Si kardo onadamu. Abaha ndabori ona hokaya wanrujo uruwa hitswa wanruwata juniani wende walati. Abaha ndabo msomo uonji ya Komori. Haruma zenya kati za azali yodo wakato msomo unu wandiso buha. Ukawa mrujwa hulilwa haruma kapo ya gari. Hazungushwa ne kapitali. Mrujwa utilwa haruma, mrujwa ulwa ya hatilwa haruma saki. Hende halatiwa. Mrujwa utwa urengo enda fungwa bure batina mwanda batina mwiso. Uyonde miso mwelo ya haruma. Abongenda rambe ukaya mkinishiha. Ekati nduwana razaya. Ekati ndasi kangabo kabatandu wenda ata wapeteze plon wadi waza ukayabanu jananga watu la majuniani mkinisha ambese mimi ngamjotulwa juniani ambese wanari juuzaya kwa na ukubalindo ngo hamanda hiyo ukaya watilwa shivani na bunduki wake kwa rumia izo wajushinda. Abongenga mrudi ntia jitihadi wanama walio harumazerezo sosio zinu. Nsina ushida ni wavumbuweze isimu zao zontipia shanga mwaju wao. Warengao zenyido zinu wambawe zihundao ensi hatu. Ngamjuamba mzima warumwe dini ya hatu Said Abdillahi. Fundi Said Abdillahi. Amfikiru kange ngwa wanazioni kuume Komori. Wadohama Said Abdillahi. Waonesawe ezito njema. Hasaba gudu mswahafu. Ne dini ya usilamu ya hatu. Ambisenga bozajo kazi kauha. Engengwa unesa ukaya kwa turenga uka hainu mkade ujurengwa mafundi waboka wa mafundi hainu mkade wajurenga aba irende ha business ya dini irende ha business business ya hunda mali tu shati business sindongo za uhifadhi wa Komori no usilamu haini urengo udo unawabasa wanzu ya mbeza usilamu shaza humchini ya patu ngwanzu ya mbeza usilamu za humchini ya patu. Mufuti ngunyenyekeo ngurumiwe aya ya hamba ukaya na mtoi Mwenyezi Mungu nema madhama na wahanyu. Hadua zo kakatu venuliwa nda zilatu hanzua Komoriwa venuliwa ukaya ewao madhama na wahanyu ndawabi wambiwa ukaonde madhama na wahanyu maadilifu. Mruhamanda miyatu soma qala yatojo helo qala ya rengeza hukaya na mtoeine maraisi awazi hisabu ye maraisi ndawa na nambiwazo kikomori wa ukaonde maraisi watoja azali asumani waadilifu waonde mawaziri mawadilifu watoha mabelu na msaidie no wadunga yao na Sarkozy ne nonroha sati de Sarkozy mahunu de Sarkozy wa nzuani kaweshio shaongwa unashosha sambi wa msuhafu webua azali mrumwema sambi mrumui ngono msuhafu wa hao walonu azali mrumwema haini mbizi jirio wa sambi abonge wa Komoringa mina amini ngam amini ukaya baishwa 2024 lejibo ngali hezi wao watina ala shawa Komoringa one sawa na nyimwishia wanankenkabu amba ukaya wanzo wanje umijini wasuduaye au wahadaye
hawa manipule wa Komori bawa onoka ya izo kwa Komori wafikirio zindwa jine ngelazimwa nje umijini wardi wande wabadilishe akili angabo mndu yajo kubalia yake loda bahata yambokava sangabo voti yambokana mlindo wandu wajo umijini wao kwatuja wamfanyenize pare kwatuja wamsomesize no wana kwatuja wamundreni nzia za uhunda unono kwatuja wamundreni nzia za uhunda hazi shangwa jonzi onde nzia zo mwambia nukaya na manze azali bana 2024 ekati ndaye nde mwana haye ekati ndaye nde mwana haye au serse wandaunda wara ekati azali nde mwana ekati nde mwana serse karamba serse ngarjoenda renrambo ukawobelu orambo kamsaidie halaluera kati radhavasa abangi onyitsovara wange guko serse no bora para hale shikali abange wa Komori hamara ya saya ngamu mjilono za deni njileo za deni wandikao ngwarengao ze media zinu waonesezi lo armenti hatu ya ukaya emarunda ngajao na ndukaya uhara abao simama baada warumiao leputu abahangu anzo wardi warejeo mijini shati haudungana na azali shadi mrendeo harumali bavulahe no wamezi wa azali ikao ndo watu lima watu walao na warejeo mama safarini hao wende wafanye hazi o harumwe embuni ijoka ukazi wa 2024 ni mndu ya jabalie embuni ya ndrabo yahe ukanga joke zombuni za ndrabo nizo wajuzi balia hawanzani sambe mbuni za maji nizo wajuzi balia chakwa na ubala mbuni za wanadamu ho kazi onesi hauka kwati na mba plus harumwe emijinze hawe ezia azaliketi na plus harumwe emijinze ngari aminio ukaya ngaziyobadiliha biidhinillahi. Nema journalist wahema zati ndio hamba ukayandeze zawadi mazati ya zawadi baada ya uonaima marabu wadi ngobaliwa waje watomwe wa Komori manani waerewa waje watomwe kwa Komori manani waje wawambie ezi wajivyao lelo maudu wariwa wakaushie na mwende mauno mfano wajuzi nono yakaushemeza yakaulila shelilo shandragu bamsaidie hamba za kinrume kajamba za kinruzade msuje za kinruzade zo kaje za kinrume zo kaje msaidezo ya hamba za kitengwe jana adiaja yakau hayamba ukai msafarini zefikira zahe za kinruadingoni na rejeo masafari na rejeo safarini na rejeo safarini ha na mwone na kisi yaifanyia we yamba ishimeji wahe yamba akaudole nza mkundo muhonovu nzihe hondo ahutu ahunganya ekando muhono ujo wanzo usiso wa Komori wambie ndabu wa Komori umuhono wotu unganye mshiezo ya jahamba ndaena alijae ondwa fari yawe mbadzi wabasabu warengela wat kanso zitandadru watsohama ibnu Abdu Sayyid hokakati haruma ngela retreti no hatoshihane la treti ya hebesho akakatu ni kwamba hindu shahato shiha hadari ya komweshiyo alijai mwanzo kamemu yondemba mkate ya ahe abongena rutodo msami baula tsujuzi ulatinda ila ukari jungula mfika litu vumba bara aka journalisti kairi ondemba indu yale palona mo abonge na tsorumi yale jilahe ya mbeze ndrabu ya tuungeze ndrabu ya bahilishe wako ya hilibishe wa Komori no yonde mbaindu yale sipongo ngena nge Mungu wa hunda mbaindu yale kati Mungu yo hifadhi wangu nge Mungu oji hifadhi ondu amanda ongi la mwangu watitene konti haku ya hizo intervention za hao za hanza wahilibishe wanike haki watona haki wanunangalie namna nyindo jine ya uhifadhi biidhnillah abonge nsumndenge yani muda mwingi ngamrudini nimferesheni ngamjozidini mferesheni biidhnillah referesheni
rifereshiana bana fundi Fahardin msujovu mwema fundi Saad Abdullah nane mafundi wasaya ikao ngo harumwe bwana yinu haurumi ya usilamu haurumi ya makalima ya mswahafu ngarimboshelewa ni marhaba nana nyimto wahi qala numrumi yao udonu hawamba iza haki Oruman entiyahatu hususan di haki ya kibinadamu, di haki ya binadamu, reka hanzia za dini, reka hanzia za kibinadamu. Zi haki hizo ngari omba Mungu zistahilwa na ini mndu ya unre haki yahe na ini mndu ujoraba shawandu lelo na amini ukaya maudu eka hashiraba baisho hashiti ya beto baisho atiji hashiti ya indini esha henga shijohu mrejei au nga shijohu rejeo wana enujora wesha hahele lo harumwe sirikali mbinu o harumwe nakama ini ujonde hai biidhnillah abonge abo ngamu mlahoni njema nduvu mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sinamwambianu kaini mrujo parsa e video inu eka vangwa zama silaha na ipartage uomo wahe eka hono kazo za upartage na partage eka hono kazo ti za upartage yati partage bando ngombi kazi partagewa nchimwe ngoni muhambe ujo hamba ukayanga mwanzo lindo andu wenji waangalie ukansulinda ni monetize nsulinda mali shanga mlindo uandua elewe izo nanzanambi warengeeze izo njoka tambanai ili wakomoro wazihunde faida ili sirilona mori hunde faida wajoka huja wajau wajua hunde faida haruma ensi hatu tinajwani timizi raneja mrande homage wakayondo ngonku na ndongo mwengoni kwe uzamba anaomba ukaya mrukaduka ati hatamaye dua kayolo ngena ke haruma mumbea dua Mwenyezi Mungu ya muhensi namo yake mnono Mheshimiwa Ahmed Abdullah Muhammad Sambi hafadhahullah na mwambe amin. Mwenyezi Mungu na muhafadhi ya hafadhi haini mronti ikao ngujihundo shivani hususan ni ngujihundo shivani hanzia zito za haki. Mwenyezi Mungu ya wawe imani, Mwenyezi Mungu ya wawe ustahimilifu, Mwenyezi Mungu ya wanike jitihadi ya ujino siza uharumazi akili zao harumazi fuba zao ukaya masha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun wajambia ukaya usiku ya johamba ukaya kun fayakun eka kujafa hensi ya holelo kuna ufahia wandu maunga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakanduhu hamara ya saya lamush profite vanu ni bushire habirina baraka ununa na afya mwanamsho wangu Zahara ikao ngufanyono ikao haini wakati nguneshelezizo ndongo gamzambu vanu kavanu njema ndiza hamba wakati wandolo namo mwanamsho wangu Zahara ikao haini juma haini wahahi yalonda ina haruma zenzia za internet zinu yahumbushiria juma ya hair re famia nguneshelezizo kaya endongo hiyo ikaada haruma ukhuria wa Ahmed Abdullah Muhammad Sambi haruma wakati wa ukhuria wahi ndogo hiyo hakaifanya haini juma si haini mrikao hakaubadili kalima na Ahmed Abdullah Muhammad Sambi hakaushinda haini juma yembushiria hairi na baraka na humbushiria haini njema zonti pia za duniani na za akhira abongenga mrudini mbushiri marhaba ni mbushiri hairi na baraka nda ni famia ahi na nyinyo tipia nyiu kao nyihundunga ni mbushiri ni hairi na baraka unono na afya
hokaya ilutifunvu chashi haini mwanadamu yashinda ju hawotasi yashinda hokaya ngamina mwanama ikawa mshinda timwambia bariza au timwambia hokaya lala unono abonge mimi ngamdwamba hokaya zidi namzidi banje makazi yolo sinaura tsuridi nambi hokaya nimwambia hokaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu warahunu rihori lindwao wakati wema wa khair.